Uria wari gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko riu no ahihie kwa ihinda thutha wa igoti inene ria Mombasa gwitikiria ihoya riake hari ciira uria arandikithitie na gwatha kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC kwa gucabithia maritwa ma ahuraniri giturwa kia ugavana kia Mombasa ngathiti-ini ya thirikari nginyagia ciira uria andikithitio uthikiririo na utuithanio. Majaji atatu igoti riri aria ni Olga Sewe, Stephen Githinji na Anne Ngijo ni amakinyaniire itua riri kuria ningi mathire IEBC kwa gucabithia maratathi ma githurano kinene ma giturwa kia ugavana wa Mombasa na kiria kiguciriirie ahuraniri atandatu aria ni hamwe na Mike Sonko wa kiama kia Wiper. Amesema hakuna printing of ballot papers, hakuna kugazeti majina ya candidates kwanza mpaka kesi yangu appeal nimefanya against IEBC tribunal iishe. Tutakwenda kwa merits of the case, tunachia mahakama uangalie ile mambo ya dhuluma ambaye nilifanyiwa, na nimekuwa nikiongea maneno kwa sababu katiba inasema ya Kenya mtu amalize appeal zake kotini. Hari itua riri igoti ni igene riathire kiama kia Wiper kwa kwamura muhuraniri ungi wa giturwa giki niguo kuihura ithenya riake Mike Sonko. Hari ciira uyu Sonko athitangite kamiti ya gutuithania ngucanio cia kiuteti cia kamiti ya IEBC akienda igoti ritianire itua ria kamiti ino ria kumuikia nja wa kihitahitano kia ugavana wa Mombasa na mithingi ya gukorwo ni ahaguritwo kuma giturwa-ini kia ugavana wa Nairobi. Our case is very strong. That's why the judges have stopped the IEBC from gazetting the names of the gubernatorial candidates and printing of ballot papers. We appreciate and we thank the judiciary in a very big way. Yeah, we shall follow the law. We shall respect our constitution. Now we have got a lot of confidence in the judiciary. Maya ni oriri seneta wa Nairobi Johnson Sakaja atanyitwo gukamenyekana ni agakorwo irebe-ini ria ugavana wa Nairobi tariki 8 mweri uyu riria mucirithania wa igoti inene Anthony Mrima akarekereria itua ciira-ini uria wandikithitio ni muikia wa kura umwe Dennis Wahome akienda Sakaja ikio nja wa githurano giukite na mithingi ya gukorwo atari na maratathi maria magiriire ma degree. Girivotera Kameme TV, jitagwo Mwaura Wagunya.